Арас көтөр хаңатын кыя қотөтүктер элгейі қото Никита Никитин айылға түмелігер кырачан сиржі пыхытынан қолонор. Бәл хотуртағыта экология министригер түмели чыыча хаңаларының кепсен, куяр хетимегер әл бақты көстүбіді. Бұ теметінен кені min чинчайчыбінден күрес кыйлағы болан өрігөйдінер. Букяга. Онна павлин ген хатым. Sayın Cebit alborugar bolan çiğcaktır gelirler. Onları golus hangaların gramın indirehirgenmin giyinleri öğretmişim. Никитаны кыттакекке 13 улус эдер чинчаячылары честенеллер. Хобби как дополнительный доход моей семьи. Же карганы мама суташтыр, ото папа митивили лазернан поставка ининongoror. Онтон ини би Андросовтар перепелканы хайыннарыга үлелехеллер. Выведение перепелок в самодельном инкубаторе. Перепелкалары тахатарга үйрепипет. Бихеме хымыттан кырачыча шопускан тахрыхы бары перепелка тахрыхы янты куйдамапыз. Кырачан ыччыттары үйрагыри салтаты честен кубактарын берде, онна металлерин кетерден үйртті. Сүйсағуға хетті оға кытынна онна бе олар бітсетейлер еден бейлері кетен көрүлерин кыраса астартан сағалылары олыс надала оны тухалақ дегенібін. Онтон Қарыс Қаламосов кемпендәйі туынан тыынарға, эмтенерген алла қомуллар қосоңырын санатын олыққа келлерер. Соляная кабинка самая эффективная и безопасная курс лечения в домашних условиях. В дальнейшем я хочу предлагать свою кабинку в садиках или школах. Оғылыр барақсаттар маннык көрестер көмелерінен саңаттан саңа, сонун проекттары олыққа келлерелер. Мария Кабельянович Сабарисов, Сақа телевизионы Сунтар.